Kagoma Yusuf Ali Kagoma bareyo ni mu mwakirano umukinnyi mwiza cyane mu by'ukuri. Muri video yabanje nababwiye gahunda zo muri APR FC mabwira ko bashaka rutayizamu wo kuza gusimbura Victor Mbahoma cyangwa se kumwunganira muri rusange. Ntabwo ndi sure niba Victor Mbahoma azahaguma cyangwa se niba azagenda, ariko APR FC irashaka rutayizamu. Rayon Sport nayo basa nabinjiriye ku isoko rimwe kandi biragaragara ko mu by'ukuri naho bazakura imari noneho ngubu ntabwo hazaba harimo ubusumbane hagati ya Rayon Sport na APR cyane mu mari, kubera ko APR FC nayo irimo iragerageza kuba ekipe idashingiye kuri Ministry of Defense Minadef cyane, irimo iragerageza kuba ekipe ishobora kuba yabona izindi source of revenues, donc ahandi hantu yakura amafaranga hatari muri budget y'igisirikare cy'u Rwanda. Barimo baragerageza gushaka uburyo babona amafaranga amafatanyabikorwa bafite. Azamu itanga amafaranga make, ariko hari deals hari mu by'ukuri zo kuzamura ubushobozi bw'amakipe yo mu Rwanda akomeye hagararira u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, babyita empowerment, donc kuzamurira ubushobozi mu buryo bw'imari amakipe ahesha ishema igihugu. Ni ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC. Iyo tubibaze neza sindi bisubiremo, dusanga aya makipe ashobora kuzamura amafaranga arenga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda aturutse mu mushinga wa Visit Rwanda. Ashobora guca muri Rwandair, ashobora guca muri RDB, ariko aya mafaranga azaboneka uko byagenda kose. Rayon Sport rero ahantu hambere itekereza ifite intege nke, of course imyanya myinshi bafite intege nke kuko ntahari abakinnyi bazasabwa kongerwa amasezerano, ariko ahantu ifite intege nke hakomeye ni umukinnyi hagati mu kibuga nomero 6 umukaseri. Niyo mpamvu rero mu gutekereza umukinnyi w'umukaseri mwiza, sezo igiye kurangira bagiye mu gihugu cy'u Burundi bazana uwitwa Aruna Musa Majaliwa. Imikino mike yakinnye akinira Rayon Sport muri sezo, yari umukaseri wa mbere mwiza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yewe n'uwitwa Tadeo Rwanga ntiyari ku urwo rwego, yari mwiza cyane uyu muhungu witwa Aruna Musa Majaliwa, ariko yahise agira ikibazo cy'imvune, rehabilitation ntiyagenda neza kuko yanze kwivuza mu buryo navuga bufatika, yanze kubagwa, ikibazo cy'agatsinsino yari yagize, ashaka gukira mu buryo buhutiyeho, ariko uburibwe burakomeza. N'igihe akize aza kugira conflict na Rayon Sport, bijya mu itangazamakuru, Rayon Sport iramuvuga nawe arayivuga. Mu by'ukuri murabizi uburyo yajya mu gihugu cy'u Burundi, Rayon Sport itabizi, idafite traces ze, itazi uburyo yagiye. Navuga ko yarakoroganye cyane uyu muhungu witwa Aruna Musa Majaliwa. Bagiye mu gihugu cya Tanzania rero, uyu Yusuf Ali Kagoma w'imyaka 27 kubera ko yavutse mu 1996 eshatu z'ukwezi kwa kane. Jesus, uzi ko yavutse uyu munsi ndimo gukora ikiganiro. Wow, anniversaire ya Yusuf Ali Kagoma n'uyu munsi nibwo ndimo kumukora ikiganiro. Birahuriranye, ntabwo nari mbizi, ntabwo naje mu kiganiro mbizi ko uyu mediateur uje muri equipe ya Rayon Sport afite anniversaire uyu munsi ndimo kumukora ikiganiro. Yavutse kuri ku itariki 3 Mata 1996, afite imyaka 27. Yusuf Ali Kagoma bisobanuye ko ibaye 28. Yego rwose ibaye 28 uyu munsi. Asoma sibyo buriya umuntu avutse 6 iyi tariki ivuze ngo yuje 28 uyu munsi. Ndumva mungana. Yusuf Ali Kagoma avuye muri ekipe ya Singida Big Stars, ni hakina. Rayon Sport yashaka kumutanga amafaranga menshi kandi bizakunda ko izabi yafite nta kibazo na kimwe. Ni umukinnyi mbona rwose wakinnye ku rwego rwiza kubera ko yanakinnye imikino ya CAF Confederations Cup, akina imikino 2, akina 180. Bisobanuye ko n'umukinnyi rwose mwiza muri ekipe akinamo. Indi myanya Rayon Sport irashakaho umukinnyi n'umwanya wa rutayizamu. Abariyo muratekereza Rayon Sport izashakira rutayizamu hehe? Umuntu wa mbere, navuga umukomisiyoneri wa mbere, ntabwo nabitaba agent kuko ntabwo baraba ku rwego rw'aba agents ko ntibabyize, ariko nka Emi Fire wazanye aba Ani Elijah n'abanyanigeria bose avana muri za West Africa n'abandi bakinyi bose. Tekereza ko afite akazi gakomeye ko gushakira Rayon Sport rutayizamu kubera ko ntabifite. Uwitwa Charles Bare ntari ku rwego rwa Rayon Sport agomba kugenda. Nyuma ya Charles Bare hari uwitwa Rudasingwa Prince, umwana ukiri muto, tekereza ko akwiye gutizwa akajya muri equipe abona umwanya waje wo gukina kuko amaze kuba umukinnyi nawe mukuru, ntakiri umwana ku ndeshyo n'imbaraga z'umubiri we. Mu by'ukuri uyu mujene witwa
uyu musore witwa Rudasingwa Prince ntekereza ko akeneye kujya muri ekipe nka Bugesera, ekipe nka Mukura, hanazabura umwanya wo gukina uhagije. Rayon Sport ikeneye rutayizamu, ntibaratangira kumushaka ariko rero mukeneye. Uwitwa Kadime Ndiaye azagenda na n'uyu munsi Rayon Sport iracyamuhenda henda ishaka kumutereta, nukumureshya kabisa, bamubwira bati waduhaye undi mwaka umwe ukadukinira, ekipe izaza kugushaka ko tutazayigora ko nta kibazo. Ariko Kadime Ndiaye akavuga ati nubwo kugeza ubu ngubu ntarabona ekipe nzerekezamo muri sezitaha, nkaba narabaye amezi 6 tugiye kurangira, ariko amakipe yo muri Afrika agira ikintu cyitwa grid, ubururu udoka ikintu cy'ubuyuyu cy'ubururumba. Murumvikana mutire kango senyira umwaka ekipe niza nzagusubizayo wampaye, wenda nkungukireho makeyi, ariko ekipe yaza bigahita bihinduka, ugasanga ekipe itangiye kumwifuzamo, niba arasinya amasezerano ugasanga ekipe irajuye miliyoni 100, kandi ari opportunity umukinnyi yari yiboneye kujya gukina ahantu heza, ugasanga ekipe imwifuza ntishaka kugura, doni ishaka gutanga amafaranga menshi, ugasanga biragoye n'amakipe azavuga ngo ni test nukuza ukagerageza amahirwe ubundi ukaza ugakina. Hari amakipe y'ibura badakeneye no kugura umukinnyi, akeneye gutestinga gusa. Kadime Ndiaye ntihagirira rero amakenga akavuga ati shobora kuba umwaka umwe ekipe yaza mu kwezi kwa 8 natangiye gukina mugatangira kwifuza, ariko Rayon Sport igize Imana ikagumana Kadime Ndiaye cyaba gikemutse. Mitima Isaac azaguma hari, uwitwa Saimane Mabre umutoza Julien Mete yaramukunze cyane azaguma hari, nta kibazo cya access central Rayon Sport ifite. Uwitwa Serumogo ku ruhande rw'iburyo byaranze, bitangiye kwanga kabisa muri sezo, imyaka itangiye kuba myinshi. Muri Serumogo imyaka afite ntabwo izwe, niyo umurebye rwose, niyo mugani akakubwira imuvandimwe rwose w'umusiramu Asuma. Serumogo umuzi kuva ryari? Muri 2003 wamfataga nk'ikitegererezo, kandi nawe n'uri umwana. Serumogo ari Omari rwose, kubera ko agikina ntabwo ushobora kubona ko akuze cyane, ariko rwose nawe atangiye kubyumva. Iyo utekereje igihe Serumogo yatangiye gukina umupira, ushobora gutekereza ko yahozeho, by'iteka ryose. Nuko ari mugufi. Kera urumva, kera rega imyaka se yamenyekana gute? Urumva umuntu ufite imyaka irenga 35, kera umwana ashobora kuvukira mu rugo, ababyeyi ntibamwandikisha, hatangira kuza ubukangurambaga bwo kwandikisha abana. None umuntu ufite imyaka 30 nk'imyaka 40 se, urumva yaravutse ryari? Yavutse nko muri 86, sibyo ra? Icyo gihe rero kubwa Habyarimana imiyoborero urumva ntabwo ari meze neza, ngo ku murenge ngo kuri segiteri kujya kwandikisha umwana, ababyeyi bavukira babyariraga mu rugo, ugasoma umwana agize imyaka 10 bataramwandikisha cyangwa 15. Murumva ko rero na Serumogo mu by'ukuri ari igihe usanga atazi imyaka ye neza pe. Ngo ba Serumogo ba Haruna abakinnyi nk'abo nyine bamaze imyaka myinshi, usanga umukinnyi imyaka yanditswe mu byangombwa azi nawe atari ya nyayo. Niyo mpamvu yavuze umuntu nyine ngo yaponyoye imyaka, usanga nta n'ikintu cyayimushinja, kubera ko none se n'imyaka yanditswe ari 35 afite 45, ntabwo wamuhakanya gute se? Kandi ari imyaka iri muri official mu byangombwa. Aha barayiponyoye ni ku babyeyi. Umubyeyi nyine umunsi yakwandikishije ntiyabagazi n'abanditse n'imyaka n'icyo bizamara. Umwana ufite imyaka 15 bakandika ko yavutse uwo munsi, kuko ari bwo bamwanditse. Serumogo rero imyaka itangiye kwigaragaza mu kibuga, ntabwo ntekereza ko akiri muri ba kabiri beza muri iki gihugu. Kandi umwaka ushize wabonaga mu by'ukuri ari wanganye na Ombolenga Fitina, ariko ubu ngubu no. No muri equipe nationale ubona ko kuzongera kubona mu mwanya ntabwo bishoboka muri equipe nationale. Serumogo ntabwo azaba ari kuri level ya Rayon Sport sezitaha. Icyo cyo rwose ni ikintu kigaragara, biri obvious. Kandi nta musimbura afite. Didier ntabwo ari kuri level. Rayon Sport izagura nimero 2. Kuri 3 Ganijuru Bugingo ni sawa, nta kibazo. Ishobora kubona 3 nacyo nibura ufite polyvalence kwakina no kuyindi myanya, ariko 3 Rayon Sport abahari bakina. Ufite Ganijuru, ufite Bugingo Hakim bakina rwose. Hanyuma rero hagati mu kibuga niho navugaga nyine hazaza Ali Yusuf Kagoma w'imyaka 27, bagize Imana bakagumana Muhire Keve ndetse na
na Kalisa Rashidi byaba atari bibi kabisa. Ubwo undi bakenera maybe yo gukina nko ku 10 bamubona bamugura bazakena mediateur ibyo rwose kuko Ruvumbu nta musimbura yasize. By the way, Ruvumbu nabonye sinzi niba rwose mwabimenye, nkomeje kuri Ruvumbu mpita mbyibuka. Ruvumbu equipe ya Vita Club yamaze kubona uburenganzira buvuye muri FIFA bubemerera ko Eretien Nzinga Ruvumbu malgré y'ibihano yahawe na Ferwafa by'amezi 6 azemerwa gukina muri sezo rwose imikino ya playoffs. Murabizi muri RDC bakina amatsinda, championnat iba mu matsinda, ariko nyuma hagakinwa playoffs kugira ngo hamenyekane amakipe atwara igikombe n'amakipe amanuka. Uyu rero bakunda kwita Boyka Machine, kamdebe izina nabonye rwose mu itangazamakuru barimo barandika bamwita hariya muri RDC. Ruvumbu rwose azakina equipe ya Vita Club rwose barabyinira ku rukoma kuko FIFA yamaze kubasubiza rwose uburenganzira bari bararekeramye avuga bati igihano yaherewe mu Rwanda, ese nta kuntu mwadufasha Ruvumbu akaba yakiniye saison. Ruvumbu rero rwose bamaze kumwemerera gukina. Ndabona rwose hani nkuri vuga ngo urgent grande annonce officielle, la FIFA répond favorablement à la demande d'enregistrement de Eretien Luvumbu. FIFA rero yamaze gusubiza equipe ya AS Vita Club, equipe yambara icyatsi n'umukara, babasubiza rwose ku busabe bwo kwandikisha Ruvumbu akabakinira muri sezo. Uyu Ruvumbu rero mu byukuri bamaze kubimenyesha Vita Club, yamaze kubimenyesha Linafoot, akaba ari championnat hariya muri Congo muri RDC Federation of course. Uyu Ruvumbu rero hagaritswe gukora transfer yariyo yose mu gihe cy'amezi 6, ariko rwose Vita Club yamaze kwemererwa kumwandikisha. Hariya bamwita ngo ni Tetu National Boyka Luvumbu, ngo ni Tetu National Boyka Machine Luvumbu Nzinga. Uyu nguyu rero mu byukuri kuri FIFA Connect ubu ngubu yemerewe kwandikishwa n'ikipe ya Vita Club akabakinira iyi sezo mu byukuri itararangira, akaba yatereye iyi sezo mu mikino ya playoffs. Ayo rero n'amakuru, ariko Rayon Sport yo kurundi ruhande izakenera gusimbuza Ruvumbu, izakenera kuzana nimero 10 ufite experience, ufite ya mashoti ushobora gufasha equipe ku mikino ikomeye. Ruvumbu yari ikintu kinini cyane muri Rayon Sport kuko yatsindaga ibitego byinshi, yatsindaga kufura nziza, yari umukinnyi ukomeye cyane. Ntekereza ko na mbere yuko agenda yari umwe mu bakinnyi, niwe wari umukinnyi mwiza, niwe wari MVP muri championnat y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Wagira Kevin, wagura nimero 6, wagira Soki Sogara, Kalisa Rashid, uko byagenda kose Rayon Sport izakenera umukinnyi mwiza nimero 10. Uwo n'undi mwanya igomba gushaka umukinnyi wo kugura. Rutahizamu azakenerwa abawinga, nta muwinga n'umwe mwiza Rayon Sport ifite. Yaba Arsene Tuyisenge Tuguma si umuwinga mwiza ku rwego rwa Rayon Sport, uretse na Rayon Sport buri Arsene na Haji muri championnat yo mu Rwanda. Nta biragoye kubona equipe ifatika babanzamo. Tuyisenge Arsene na Bugingo aprito na Haji iraguha. Simbone equipe rwose abakinnyi babanzamo hano mu Rwanda mu cyiciro cya mbere. Murareba nka equipe nka Etoile de l'Est. Etoile de l'Est ni equipe yatayisha abanyamahanga 3 babahanga cyane. Nemesit Sande, Sadik Sule ndetse n'urabitani bari Igwevo Ewan. Kandi ubwo Etoile de l'Est ni equipe igiye kumanuka ari kwirebye ubusatirizi ifite n'umupira bakina ubona ko biri ku rwego ruhambaye. Rayon Sport izakenera rutahizamu, izakenera n'abawinga, izakenera abakinnyi benshi. Rayon Sport ishobora kuzakenagura abakinnyi batari munsi ya 7 bashya, ubundi kongera amasezerano abezi ifite. Nakazi gakomeye ko gukorwa muri navuga muri iyi transfer window igiye kuza. Sezo igiye kurangira, harabura imikino 5 gusa. Umukino Rayon Sport irakina ku munsi wo kwa 5, barakina n'ikipe ya Etincelle. Bazakina kwa 5, bazakina kwa 4. Kandi nongere verifie neza, sinkunda kuvuga ibintu nari sûr. Rayon Sport izakina na n'ikipe Etincelle kwa 4. Izakina kwa 4 nibwo izakira ikipe Etincelle.
nimara gukina uyu mukino hazaba hasigaye imikino 4 sezo urumva yarangiye mu by'ukuri n'ukwezi n'impera z'ukwezi kwa kane